le vi inga i le atua ono lona alofa mo lona anga le lei tai mai loto soifua mo lona iola e le nei fo i tai au i lana tai inga ia tatonu o le nei tai au ia pe lava fo i ona silafia ia e whaingoina nei tai au o le tai au le laupama ia pe lava no taula mai aso la o tala i titi tupu ifo e o lo i tai au nei o le aso sare nei au luma na i le aso maliu i le Passover. Ia te lau fo ona iei le fo e tatu tapo inga fo i lele o le laupama, i ka kia koe ma laupama, ma tu i lalo, i le whamana tu i na i le malanga wha tupu a Yesu, i le nei fo i tai au, man tua fo i le tala ta maiti, le na ave e na alo Yesu i le asini, ti e o atu le tangata ala langa, fa mai o sana i le alo ta vita, o sana o tangata lava i na ala langa, o sana le alo ta vita, o tangata fo i na le na toi ala langa, fa sa tauro ia Yesu, Ioi, tangata lava e tasi. Tangata ia no atu vivi ma tapua i ma ala langa fa mai o sana le alo ta vita o sana le alo ta vita o tangata fu iana na tu fa mai fa sa tauro ia te ia the same people. O le saunga mua la Yesu pe no ta u stasio prokalami na sau Yesu na ti e le asini so se taimi e sau ele tupu i le asini o lai sau i le file mu o le tupu le file mu e fa mel tu sia faalinga o le saunga faalua o Yesu e le sau lai se asini e sau le solo fanua a sau loa lai le solo fanua ia o tatou i lo le tupu e sau solo fanua e le sau se file mu e sau le taua o le mifit filinga te tau no tatou faia a woni o tatou fa sanga tau ia te ia mena fa mele fiong pa ia le tua i o tatou faia o tatou le lenga maia malona alo ia faia o tatou le lenga male tua malona alo malona keriso ia Yesu keriso fa mai ia faia o tatou le lenga wa o marito a sao le alo ele se o tatou ma faina tu o le aso langa ele ma faina to tu wai se si o e ami o le anga o e fai i le tua o e umalava o ele tal tonu i le tua ma fai le alo pele to tasi o Yesu keriso fa mai o le aso na ele tu wai la se si o le fa alua la o Yesu ioi fa after o le mo wala ava no mer tatu spa ia talia o ia manu o maua fa mai e sa ili manu o maua Jehova Taimi nei o whaoratanga. Lea lava i lava no le lofa tu no le tua ia tātou wa. I nei la tai au. Saunia nei tapu inga o tātou sauni tuai. Ia o le malanga whaatupu i o whamana tuina le telu tapu inga nei tai au vi ia le tua. Tātou toi mana tua ai. Le malanga whaatupu a Yesu Keriso. Le tupu le fo mai na whanau i le whale o manu. O le tupu o e ma o na whanau whalo manu, ta ua na whanau tutono o mo whale mai ma tūlanga na, o le tupu o le maua lalo i o le awana sau, fo mai la ia na avea o ia mapolonga. O le tai ao lale nei, o le au tana no ai, ma u wha amalu si ai, ia mea na wha amamahina mai ai oe. Amen. Le mea na mafua ai na sau le tupu i le lalolangi le nei, le mea na laina tu ua i Yesu lo na mamalu. Ai sau, fo mai o ia o le atua, le mea fo mai o ia to tonu o le a inga atua, o le atua tamale, atua le alo, o le atua le anganga pa ia o Yesu la, o ia o le a, e to tonu le Godhead. E fo mai na ia tu ua ilo na mamalu, o ia na winga fatasi ma le atua, le se an mea na laina tanu wa ese lo na mamalu, ai sau lo lalolangi. Sau lo whanau man whalo manu, mata mai fo launga, lea lau o mai le teimi le nei, lea lau fatu a malanga wha atupua leo Yesu. Le en whamana tuina le tele, i no tala kiki mai la fo lau pa mai whaatino tala fo i tonu si mako e kare si e laso, e se le matongo fio na fu iwai teimi a on sa, talo sia o whaia i nei teimi teno niso e kare si, wa wale to e whaia nisi, whamana tuina malanga wha atupua Yesu, amen. So, o le tai au lale nei, o le au tala noa i le tai au le nei, mo tala noa i mea na wha mamahina mai ei, oe po o mea na lawe ai mai ei, oe. Redemption from the curse of poverty, tongiola mai le mativa, redemption from the curse of sickness, tongiola mo tato mai uma, ia male redemption from the curse of spiritual death, ia po tongiola e whaola ina tato o tato wanganga. I to tonu o le tuspa ia, o le vaenga na o le au tala noa i le aso nei au ane i esu ia lau ia pete alu fo ia tango share tatou live share atu so seisi lava le tatou live ina ia mawhai o na whaasa o loto mai le mativa ai se hale mea o aveo e makiusiano ai se hale mea te mativa o le fina ngalo ngao le atua for me tala tuspa ia that's a curse, it's a curse of the law. O tangata mativa pe tatou te matativa lack nothing for me tuspa ia it's a curse.
of the law. Au umana la vea I meita to uma tongi tau. Le la tato wo iai fa pena fo ila lea. Ia mai uma o mai uma e mai le ti Apollo. I will show you the scripture. Pea uma fa pena fo ila lo wanganga. Pa tai au nei. Pe lava fo ono fa malusia. Ai le ialu tato. Ai le ialu lo tato pro kala me nei tai au. Ia sa uni fo lau se furuai ia malau tulanga o lau taulanga. E ave to e kalesia ia pe ave fo I tonu le ngadu ngale tu tonu e o ngale tu o lo fa pe o na fa ngadu ngawa o tasi le vaenga le la tato watu lo vaenga mo tato prokalami because o I ala il manu o le tu le la tato wo mata tala le vaenga na tu tato prokalami pa for now let's go prepare your heart for your tithing out sa uni fo ave la taulanga I le tua pe ave la taulanga ile afo po ai lava nai po lau e kalesia ia po se si fo tu ele tu ilo roto te fo ni tai au amene tu tonu tu sia arkenese no fa nganga va tu sila va son tenei fo mele tala just pa le kenese fa upe fa fo mai o a pelu wo ia avatu fo iulu wa itama o na lafu o e pepeti ai lava o sila mai ova ia a pelu a toa malana taulanga ai peitai o kaino malana taulanga wa ia le sila iai pe no fa yatu I se taimi le lava yaso o le taulanga e mua sila le atua ia te oe talia oe le te latu ma taulanga fato atalia ila I o le mea le te latu ma oe e le ai ma se winga o le tupe te alu atu ma oe le atua pe a fai o lo loto e le sao fumero tal tu spa ia o talia e le atua a pelu malana taulanga e mua la talia le tangata lona winga a o ta pena lo loto e ave lau taulanga ia ave mai le loto a toa faile mea sili mo le atua I te tonu la tu spa ia e ese le ta ua o mea tatu te faia I le atua faia mai le loto aua tauna ona fai e ile teimi fo ile le o le teimi le sene fa mai o le kaimi le senge ia ngalo kangwa eu mai kama I senge ka la le tonu lau tanga wo peina ona tongi e te tonu le se winga nai mai mau lau tupe I'm telling you it wastes nai mai mau e manuia le kalesia ai le manuia oe ona fo ia la e te tangwa oe bo taunga ona fai to so you despise the things of the Lord to so wa ele faia pe wa ele fata wa ina mea le atua ola na avela tu pe ngalo kan kwa mele kupe kufa lo fangau ko ngeu no ma se fatu tua na lai mai mau na tupe ai tango lai fa ile fatu tua fu mele tal tu spaia o talia ele tua a pelu malana taulanga from now on don't waste any more money I want to mai mau was stupid tupe lava te lafo ia lafo mai lo fatu tua ina ia ele ngata ina ia manuia oi ai toi mau lo na tau la fo ila to lo ai o le lanki ai a faia te ave man tu le matala tu spa ia susunu manga luenga o mea na faia me le fa tu e toi no winga a faina la for tu pe ali fa fa tu e mu ele ila so na taui ai a faila na la for fa tu kamala nga fa tu spa ia toi o lo taui la na amene no winga a woni toi mai mau lava se ni ya fo di tupe pe ave le lotu po le lava le mete ave ile tupe a woni ko mai mau pe ale faia me le fa tu Amen. Fa mai le tala tu spa ia lua korinito e iva, fa u poeono ma le fitu fa mai e alofa le atua I le foai ma le loto fia. E le alofa le atua I le foai ma le tupetele. Po le alava la te leo le tupe, e le ofo I le atua, fa me o ie onga uma mea uma, e le ofo le atua I sau milionga, ai ofo le atua I lo fatu atua, fa me tala tu spa ia no ofo Yesu le fatu atua, fidele na latu e aspola tama, no ofo fo I ai foi. Ia Yesu le fatu atua le tamaloa le na foi, le afo teta I au, si, e ofo la Yesu le fatu atua, ai le ofo Yesu se te leo se tupe. Po le alava la pe te ave le miliona, ai leo ia ilo loto, e le popo le ile atua. E talia mua ele atua le tangata fato atalia ila na taulanga. Fa manuia le atua nei aso ta pena lo loto le ase mewa e filifili the best. Maritala tus pa ia for God so loved the world he gave his only begotten son, God's best. Tangolo le atua au mailo na tali ile la lulangi e se ale mea ona lu ele atua le ta no tus pa ia fo mai na ia fo ilo na lo pele to tasi. Le ala ua maua toi o ta toula le ta no tus pa ia we are the harvest. O tātou o le sele-selenga. O le sele-selenga lea le atua mai lea. Lo nalo sa lulu. Na lulu la Yesu. Na foa ilo nalo. Ina ia maua atu isi ana whanau lea la i tātou.
See, it's all the principle of sowing, reaping and reaping. Lulu mar sel. Fa pena fo ila ele fa pe ki ia la kupe. Amen. Fa matala tuspa ia o le alofa I le afoi. Fa mai o le fo wa ile tangata mativa tala fata oto. Fa mai o le fo wa ile tangata mativa o lai fo wa I o ie ile atua. Ya Yehova. Fa mai la ia e to e taui o ie Yehova. Amen. E umaka ko wola nga ku ka fo yupu na wale la tato o tato pokalami. Le la utalo fa manuele tu le taulanga le tu ma tu tama fa manuele fo wa ia lo no. Fe lava le kalesia yo nga rue ai lo fa nau fa pion mo le no ma futa mai ai. Au sa unio la to lo tu fo wa tama talo ia veo se fatu. Ya tupe umo le ala to lu me ala to nga ruenga ma se lenga o se fulwa I taulanga e vatu I lo fa le fai ele nga ruenga au wale vi ingo la o fio ma tala le lei o umana e vala awina I mātou, a veo ni fatu le leia mātou taulanga, o le aluluina, ma foa ina molo malo, ia wha a fo I pele vi inga I la awa fio, onor suafa o Yesu o le ma vala awa tuwai, amene ma, amene wha manu ele tu e lau taulanga. Amene, nei la tai au, ua, pe ono uta ua I se taimi o sola, ole, tai au le nei o le au tala noa ai, e tolu ni vaenga ta ua lava, onai, o le winga tonu ala le sau Yesu. O le sau na sau Yesu. Na sau e whaasa o loto mai oi from the curse of the law. Po o le whaasalanga ia po o le mai le whaasalanga le tūla fono. I tu tonu ula le whaasalanga le tūla fono te mo le curse of the law I tu tonu te Deuteronomy luas fumalmanu. Na iei whaamanu ianga tangata na te tausi le tūla fono ma le tangata ma le mahalai o tangata na te e na te solia le tūla fono. I tu tonu ula le tūla fono I le whenga tuwai e tolu vaenga o tu tonu o cursia. Lai vai inai. O le curse of poverty o le curse of sickness, o mai o le tino, o le mativa, ma le spiritual death, ma le oti whaaleanganga. O vaenga la ia na sau Yesu, sau e la vea I mei ei oe. Pa o sau Yesu e totongi le tau lea. La utanga e whaongasi tala wha se whaatita inga wha pea ili ta mahaloa sa ila na vaa. Ila na vaa na alu wha atau mo ila na vaa o le taunga tai o le vaa ali ta mahaloa. A te ua lani o le siasona o le vaa ala ta mahaloa na tu ulu mo le whale. E la kul kamalo. O su mar kamalo le skaya. O sa wale I loa langa va. Wale I loa le va ar kamalo a wanga oia ga. Fiu kamalo e su ela na va ala years and years o su el tamalo la na va. Ono le va le special tamalo le va. Ono le mea lofa. Aluna tali le va. Ake wala kul kamalo le sia so ngai ko kongo le si fale na le fale o loa le fa tau I mo meo va. O le tu mai le va. O le vaa lea longa ka li ilanga mea alufa le ku mai konga kusanga ngoi tangata alu ave fa akau falo lo le la la alu watu lo la yo tama lo le onga le va me la tu le tama lo onga le va va tu le va o le vaa la nga ia sanga o yo tangata o ye onga le va o le mafo faula le tama lo fa pia la ku ngai fi ngau ka malo au mai le va ele ka kai mai ka malo le va ba fa nga kile lo o onga le va ele ai foi la se au wala ma fai no toi au mai ele va ai sea po le ala va fina o ele ma fai ono la wai o wano la sanga o tangata la tu avi le va ele ai la se au wala ma fai no toi au mai ele va ta si ale au wala ma fai no toi au mai ele va o le toi tango i toi tongi a to ale tau lo fa lo toi sa le va lo toi ri sa le va la tu te malo la se ka 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 o le va lo toi ile value o le va ale ni la o toi fa tau a to o le value la le va na pa wala ma fai no toi mo el te malo le va ale o le toi tongi a to ale tau le va ya lo ka malo a melang kupe ko kongi a ko ar ka o le va e uia o ye o ngale va e ngalu ko kongi a ko ar ka that's the only right way e toi fa tau mai ai le va pe toi au mai le va ya te fa pena fo ila fa o tangata ino wale lo le tangata ino ua pa u le tangata manga sala ele ai lava sisi au wala le atu e fa fo I to tangata pe to fa tau mai tangata mai le ti Apollo man tua o ino ua pa u le tangata na polonga le tangata le ti Apollo there's no way pe le ai lava sisi au wala pa wale mea o le to tongi a toa le tau o le tangata, le worth o le tangata, o le tau a toa ala le na, o lona tau a toa, o le ola o le atua.
na mana o le ti Apollo e fasioti le atua. Na mana o le ti Apollo le mea na, that's how much you worth. Fa mai lo ti o na fai lo laia, na sau lo la i o le atua. Sau lo Yesu. I say, because it worth o lo value mo lo worth. Man, I'm telling you, le mea na fai e Yesu mo oi. E se le te le na sau to e whaatau mai oi. Whaatau mai oi to tongi le mativa. Fa mai awana na wha mativa ina o ina ia wha mau o ina o oi. So it's a curse. Ile afo le poverty, it's a curse. E o fo ila fo mai na sau fo mai na ia avio tatou mai uma. To tongi tau o mai. Wa uma lana to tongi. Paule mele a tatou fai le teimi nei, o le claim it, po le tatou tali tonu iai mo tatou wa. Ma tatou tam whaatua tua iai wa umane tongia. Amen, wa umane tongi te tau. Awane i pei tatou o le tangata fo ile le se le inga ngalu ma mo langa au fai. Mo ala au fai ka malo runga au wala la ku ka vale ku ku iai fo ile le wa lofa ko la ka vale langa au fai le mafa. Fai aku ai. O so mai langa o vevele lai lunga i e afoi. Malau au fai kumai au fai lunga i le ka vale ke malo lo mai o solo le uso i lunga ka vale kusala lau o so i lunga ta vale e ku la lo au fai ai malo lo nga ia kusala o so i lunga ka vale ala la va mo au fai lunga ka vale iyo nga lu ala ka vale o la i lunga ka vale ala ai mo au fai o le ala se winga sa si lenga sa vale ma mo nga au fai pe fa pe na fa o tanga o uma na fai e sur fa o tanga e te sau i to tonu ma va ese uma avenga ma mafa o ma i o tino tamao a inga wo la lo nga anga la va ya mo au fa i lunga ka vale tatou tanga sa o loto wo uma na to tongi le tau o tatou a la unga la na tai au nei o la a tata noi va nga yo le ama karga ko la unga ka fa ku foundation amen amen mi ele tu shel tatou a pro kala mi le tau o tau nei o la u a matala ile tatou vaenga i tolo tano ai redemption from the curse of poverty ia po le tongi yola po ua uma tongi ina foi ia tatou maile ngai meo lea foi o le mativa ma le tango lima o uma ia o lea lava e a foi o te le o tatou o lo whapea ona o la fa seina to tele foi e tala ta ua le upu poverty po o le mativa e mai fau uma tangata i le tupe hey ile nga se kupe o kala ngoa ile meta o le mativa te lole ya la tatou o tatou te tata noi le fiong pa ia le atua ai o le tusi fa vai le o te mana ia te o fa mau i lalo o le tusi kalatia o lona mata upu e tolu Galatia lo na mata upo tonu. Fa upo sfuma tolu. Mar sfuma fa. Ole a faile mata to. Mau au tu. Lo fa pe mai. Na whaata wina mai i tātou e ke riso ai le whaafanonga o le tūla fono, ina ua whaafanoina o ia mo i tātou. A wā ua tūsia, e whaafanoina i lātou uma o e ua whaatautauina i le la au. Ina ia o ai inu ese le manuia o apero amo ia ke riso Yesu, ina ia tātou maua i le whaatuatua, le mea na fola ina o le anganga lea. O le mea le toe ina ia tātou maua o le anganga le nalu ese le amatanga, le manava ola le atua le anganga, le toi manava Yesu tutono li ane, luas fufa upa lusulua, le ala o le tātou toe maua le anganga le na, fo mai la ia o le tutongi o le afoi, fo mai ua whaatawina mai i tātou, e ke riso i le whaafanonga o tūla fono, ina ua whaafanoina o ia mo i tātou. A wā utusia, e whaafanoina i lātou uma o e ua whaatautauina i le la au. Ina ia o ai le, o le mea whaiputau a lea, ina ia o ai inu ese le manuia o apero amo ia ke riso Yesu. O le manuia o apero amo i le ose manuia o tūla fono. O tau loa o apero amo. O i le atatou o ai, le atatou tala noi le meta o poverty, ono o i, e se le tāua ono i le fete ina i le tele o onga le tuspa ia, i le tūlanga le sfuruha i martaulanga. E o mai lo i le mta upu lea, ai le mawhaina sui e le fiong pa ia le atua, o le sfuruha, o la lave fsili nisi, is tithing, o le sfuruha i, o se mea mo ne ona popo o mea le tūla fono.
Amene. O la la fa mai o me tu la fono, me tu la fono. Te mana o te fa ilo ia te oile, tai ao le nei. Nga fai se furu ia apula amo, lima se lau tau sanga talu ai, ai le I faia se mea ta o se tu la fono. Na fai se furu ia Iakopo, lua se lau lima se furu tau sanga, ai le I faia se mea ta o se tu la fono. Fatoa au mai ale mea ta o tu la fono ia Mose. E na fai se furu ia apula amo. Sa fatu tua foi apula amo. Fumela tu spa ia o le fatu tua apula amo, manu apula amo, ne tatu fatu tua ai. Se ala o tatou whaongai ne whaatua tua apura amo, e se furua I mara taulanga rea tua. Sa whaita taulanga apura amo, malana se furua e leo ni mea le tu la fono. Whamaila ia o inala, la ta ue whamaina whaile se furua ia apura amo ia mete sa teko, le tupo mete sa teko, whamai o le osi taulanga sili a lea tua. O le tupo no ia mete sa teko. Na whaia le taulanga ai fo, le se furua ia apura amo, ai le I whaia se mea ta o se tu la fono. Lea lai vevesi tangata fumai, o mea le tu la fono, e leo ni mea le tu la fono. It's pre-law. O le whaatua tua la. A fai mea o le mea le tu la fono, no wing o le faith foila, o le mea le tu la fono. No, o le faith, e leo se mea le tu la fono. Tātou wawai e sea la, mea la nai ala I ona au mai le tu se le tu la fono. Lea lo lai tal tonu, o le mea na ave lea tua, I ona tangata, ai kupito. Yo tangata Israelu. Ana fu lai o tātou la le taimine le whenginga fau, e tātou te le o kako kere I la vea la lo tu la fono le a Mose. Alana whaata ua I fo I tonu nā le alis furuai. Asea, na whai suruai a plamo. O kako foi la, whai suruai kako. Ono tātou le manuia o Abrahamo, le alai whamai tutongi le taune ia maua, o manuia la Abrahamo I lana taulanga I le whaatua tua Abrahamo, ma taulanga Abrahamo, e maua fo I lai oi. O tasina na o mta upuno o tau wawai mua le vahenga na o tu la fono. A uangi I koe mix up le tūlanga na o le whai mai o la fo ino le mea. O tu la fono lana tau se Abrahamo, o tu la fono of love, the law of love. Mena na rina tofo I le atua le alofo Abrahamo. O tu la fono le alofa la na leo le futa to timi nei. The law of love. Le tofo I le alofo Abrahamo pe alofa tsilia tu no natali ina ilo na ia. It's the law of love. Mela na le fumata tu spa ia na ato ato na tausi Abrahamo le tu la fono. What law? It's a law of love. Langa ili ifaya se meta o se law. Ili ifaya se a se mosaic law. Ili taimi na. So, na uma nino na tu langa. Amen. So, tonu la ole a foi. Ole upa tu spa ia. La ili tala Paulo ya Timoteo fo mai. Awa iti o na o ngā iti le ao ngā o le whaamasani le tino, a o le a mio atua e ao ngā le I mea umalava, o lo o iai le mea ua fola ina, mai la le o langa nei, a toa ma le atali, o le ola wha le atua, e manuia uma ala o I mea uma. Pe a e ola wha le atua, ola wha le atua, whamai o le ola wha le atua e ao ngā I mea uma, a lo ola wha le tino, e iti asio nā o ngā. A whainga o le tino ale te ola ima e tausia mea le tino e iti asio nao ngā le tanu atu spaia ai whamai o lo wola whaalea tuala o mea umai ka vai e au fiai o le tusia tu la fono te o nome hallelujah o ile lo ye ile te o nome rona mata upe luas fumal malu o ile I tutonu ile a foin o te fia whaita wina mai mo wha ma wha fo I upu I le vaenga mua lea I lo tamau a inga o wha sa o loto mai o wha mai. Ai a whai e te wha alongo I le si ufafonga o Iovalo wa tua e ana e whai ana poloa inga uma mana tu la fono. O te whai atu ia te oe I le aso nei, o na maua aile e oe o nei mala ia uma, pe a e le whai atu la fono. A le atua, le tala no le tu la fono, le curse la lea, curse of the law, e o lava ia te oi, e mālaia oi le ai, e mālaia foi oi le whanua, e mālaia lau ato, a toa malau mea e palu ai whalawa. Whamai e mālaia lau ato, a toa male mea e palu ai foi lo whalawa. O maua oi le mea foi ngale o le sau o lau totongi, ai peia e masaa.
pe ia masa le alu ho le kusanga lo fia va ai le tupe sa umar pe ia lai aia le talo atu pe la tatu le me ole it's a curse awa umantotongi Yesu le tau. He already paid the price for it. For mai la ior tala for mai le tala a Paulo ya Filipe fast for mai for mai o lo tua e fa a toa ya te o tou mea uma matsi vai o tou e tusa male faula i o lona vi inga ya ke riso Yesu. E for mai tala Yesu i o tou sa iri mo le malo le tua malana mi o tonu. Lana mi o tonu. Ona fa opopo ina atu lea o ia mea uma ia te o tau, ole upa tuspa ia. Te sa ili mua malo lea tua ma le mea tonu ilona malo. Ona e maua lola i o fa marianga lea tua. O le ala le mea tonu le malo lea tua. O a mea tonu fa feona e maua manui o lea tua i le vaenga lea. Mea tau poverty. Le lafo le tūlanga e te maua ai lo uma totongi le tau o le ala unga luenga e fai. It's el tau o lo malama because Paul says for my God will supply all of your needs. All means all. Fully supply all of your needs according to his riches in Christ Jesus. And Jesus says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. If I tell you, it's not talking about spiritual things. E leo tala noa ni mea whale anganga. O lai tala noa i mea whale tino. O lai tala noa fully supply. O lea, o mea ai te ai. O lava, totongi au pili. O mea uma, fully supply. That's a blessing. E leo se curse. For mai la ia manuia lau ato. Uma totongi. Le pili, totongi mea whanau mele nei, ai totoi alau tupe tono lau ato. E whaatau ori mea ai o vaiaso to survive. That's a blessing. Fully supply. A tala noa le upu rich. O to tēno nisa ngata whaapea milionga nka lang mea o kongo lea. E mawhaina tele ni miliona i totono o lau account. Ai matuale eia ni mawhauwhaunga le lei. E le anga lau marriage. E le anga lau whanau. Si, e le o fully supply la oi. O lai struggle oi. Si, o le upula rich tono tuspa ia, it's not about money. Ele na o tupe, pa fully supply. Wa umalana totongi e Yesu le tau. Fo mai na whaamativa ina, na iai ana o loa o ie ona le langi ma le lalolangi, ai na sauna alu whaapolonga whaamativa e totongi le tau. Ona fo o le cost le nana mana o le ti apolo e totongi. Se i saule atua pe, sau whaamakiva le akua, saule akua se i whai umame nei. Pena o whai atu, o le Yesu le tātou te au nai, na mariu mo oe, o lou atua, na mariu mo oe. O lai whioti lau Mosalemi mo lātou atua, o suicide bombers matulanga na, they die for their God. But your God died for you. He paid the price. Na sau alula na malanga whaatupu, na sau wolo le tangata, I say, it's your cost, o lou value. O le value o oe, e ese le tau, o le value la na oe, ele isuia. Matala tu spa ia God never change. A whai ana e whanau mai o lea lava low value o iai. Let's put just an example, $20. O lea lava le value na whai ele luas futala. Po lea lava le umi e whaonga ele luas futala. Ele tatei pa u le value le luas futala i lalo se futala. Ne whaape ke laku wapalapala lo luas futala, aver whalolofa mai, le lang wapalapala la ukupe lela aku i lalo le value lalo se futala. No. It always $20. It doesn't matter por ale umiele iloela ukupe luas fukala e maua maya. It still remain the value. It's $20. Same thing with you. It doesn't matter por ale umina ele iloa ile tua. Ato e maua oi o etalia Yesu. E tu maua vala awina. E tu maua oi ile tua. Or low value. It still remain. He loves his son no more nor less than he loves you. O le alofa o le atua ia te o ele isiri atu ele ila loifo ilo na alofa na alofa ilo na alopele to tasi. Tutusa le lei. Meva ai lei low value. Amen. Le lau umar tutongi le tūlanga lea. Ai o le tutono o tusia luka wha mau lalo nisi o mau ele mwhaiono o walu ele mau ono le tātou taimi. Pa tutono le luka ono wha upatonu walu e wha mai o outou fo i atu. E fo ina mai ai ate outou. O le principle. Na fōa i lea tuolo nā talii, ina ia maua atu, isi ana whanau. So he saw one son,
e koe harvest ai lesi a. Le ala ele selenga. Le tala no atu spaia. Le selenga o mai angelo sele atua. O le ala le mena lulu ele atua e mafua ina mo selenga tangata. Na lulu le tangata e sele tuai tangata. Na lulu le anganga e sele tuai anganga. A lulu foi le tupe e te sele le tupe. Mena e foi mai o le alava le me te lulu according to the measure. A lulu la ta vale pe te foa il ta vale. You were so God, you le alava le me te to e fa pe to talo ai ola mai le mango. O le upu le winga na upu tu spaia. Me na la ina sau Yesu e maliu na lulu la le atali e to tasi ina ia se selenga le atua. The harvest. Amen. O le ala na lulu la lo tali o le principle ala vala e tasi. When it comes to financial, for ile tulanga. E ila ni se fai mai, he's a financial for ngol me prosperity preacher. O lo yai tangata. Le o fa tsa o lo yai tangata. O la to te launga ina no they preach money out of your pocket. O la wo fai fo mo sa fo tia polo ye fai me nga. Mo kwala unga me nge just to rip you off. Ave u tupem tu langa le nei. Ai le ma fai na fa sei na ile na mi o tonu tu spa ia le tan no mai. Foi mai o to for yatu. E for ina mai ele yatu o to. Give and you shall receive. O le lo langa le nei ma lo langi le nei. E te o tu pe le bank. Ina ia e ma wa. O le fai ngol fina ngalo le tua ma me o le malo le tua. For ai ona e ma mai le. Two different principle. O le ami o tonu le na le tua for mai le ia. Sa ili mua le malo o le atua. Malana mi o tonu le me tonu le malo le tua. O le a lulu ma sele. Lulu ma sele. O le a whainga luenga e ai. Ioi. It's a principle. Ioi. E lese mea ka o se moe ai ke ua ai. Lese mea ke aua mau o le mea la lea. E maa fua ai ona ka short le to o telo tātou kirisiano. Ona tātou te le fo ai. Ai a tā ua le upu fo ai tutonu tu spa ia. It's not talking about the church. E leo tala noa e fo ai o tupele kalesia. I don't think you'll find one. O lai tala noa le fo ai fo i lele. O lowi loa. O se tangata o lai mana o mia se fesosoani. Mana o mia se tupe. Ona e alula ia just, a foi ese lua sut lima tala ia te oe ele o lawa uma tutoni au pili ala ile lau se lau ka ala e latu o lai fia aise tangata. Why not? $25. E tangola ia fa atauri me ai that's giving. La te fo wai o le lua su lima tala na le la tato wole. I'm going ahead of myself. Tato wo mo ai le tusia a malaki. Ona foi mai ni so mer tu la fono lo uma no foi te o ele so mer tu la fono sa fais fulua ia Abraham fulua ia foi a Jacopo ele I fa na Mose le na mai tu la fono so foi mai le tara tu spa yo Yesu na sau ile a foi Jesus is a foi he came in the order of Melchizedek foi mai na sau ile order o Melchizedek le tupo le amio tonu le na tu le timo Abraham ele I sau ile order ai Arona le afoi le osi taulanga o le afoi le osi taulanga le tu la fono mo tu Aaron lo taulanga tu la fono ele I saula Yesu lo taulanga in order of Aaron na saule order mitsa te kole tu ya Abraham o le tupo le amio tonu le na fais fulwa ia Abraham e failas fulwa e mo vola te fa sino atu tono Hebrew 7 fai upo e valu na fu ta ua ilea na ta ua taulanga whenga fau wa ngai lisi ngala foi mai ele e se foi upo whenga fau e mo la ua kua foi upo ya te o lai tonu whenga fau tu se malaki oro na mata upu e tolu foi upu le se folo amen e faia ele o se mea tu la fono le mea la this is not anything of the law me ia mai Abraham ma tua fo me u fatauina mai tātou ina I o tātou moa manuia I o inu ese le manuia o Abraham. Tātou umala, tātou ele whaia me ia se tono tu la fono Mose we never. Tātou te le whaia me tono tu la fono na a o mea ia sa whaia Abraham le whaatua tua. Le whaia mai o tangata mi o tonu, tau ami o tonu ina ono le whaatua tua ai, pena whaatua tua Abraham. Na whaitau langa Abraham, yes. Whaia mena I lo me Abraham le whaatua tua. Whaia mena mo me Abraham le mea tau le tithing. It's the same place na ia mo, mena mea tau le whaatua tua. Same place. O le taulanga la le Abraham.
Lela ye me fa mele tala le atua ina au mai ia me se fulua ia i o to me umalava i le fale tu wai mea ina ia ai mea ai i lo fale ma ia o to fotofo mai ia ia te au i le nei mea wa fetalai mai ia Jehova o au pe o te le to ina pupuni o le langi mo outou, masa sa atu le manuia mo outou, ina ia se ia sili ona tele. Eila le selselenga Famai o te ao i atu ono outou, le na te aina mea, na te faa umatia le fua o lo outou lau ele, e fua mai fo i le vine yo outou fua, ua fetalai mai ai Jehova o au. O te o ai atu ono o outou, le na te aina mea. O le tāua i o le fasi mea lea, te loa lai tala noa le tusi, fa mai tala le curse of the law le tu tusi te turnomi, fa mai to te toto, ai to te le ai, tātou i e sa moa, no se fata inga. O tupu ia oele mea le o lo tango toto, fa pekele la umanga, ai titi al selselenga. E ke laku wanga oi e kangaka mea, pe ola ifo kalo ua mamai ke laku wa ai anufe, lafi matal tu spa i auto mea toto, e ai anufe, that's a curse of the law. Lai tā ua tua tu se te nomi. Let's go there. Onole. I want to show you the scripture, so that you know, wa umana tutongi e Yesu le tau le mo oia. Lusu valu, fai upa tolu valu. Mane fase furu. Fai upa tolu valu fast food for mai. E te aveni fua e tele to to i le whanua, ai ti iti ni me te whaapoto mai ai, a wā e aina i le se a ki rise. E te whaia ni tō vine ma e ngalua i ai te le inu i le waina, pe tau mai ni fua a wā e aina e anufe. That's a curse of the law. E te alu to to e te le ai, pe ti iti fo se se lenga te moa mai. E maua tonu asea, because e leo rebukinga le te vawa. Fo mai leo le tala nei luma, fo mai tala ai fo, tusi na malaki lena le tata no nei tot fo mai. A fai lau se fulu wai, ma tūlanga i, o lau tofu fonga mele tu tofu mai au. Ono o watu la ia to rebuke that devour for your sake. La tu leo le atua, te e tango le atua pui lau tonga la auna e toto. O manuia na, it's a blessing. E te whainga luenga foi, ai sa wau tupe alu. Ai sea, e le o puipuia oe from the devourer. There's no protection from the devourer. O la laia, e maua la wafe tā la, ai sa ue pei au le lima susenge. Te le lo tutongi afe varu te lau, ai sa ue pei ai, pei ai e afo. Kuso lo umalosi e afo. E afo, tele yo me e alu lai, e alu yei lai, ai ale lo tutongi. Tele me lai, ai lo tutongi. E sea, ole sifuru wai la. Fumatala tu sipa, I rebuke that devour for your sake. Ona pui la i o oe Yesu. Faila ukuria. This is a testimony. Faila ukuria yaso la. Faila la ukuria. Tele al tupe mo ila ukuria yaso la. I think for a month, almost $8,000 le ke leo le tupe mau te tono le month. Ai, o le loli wana whaila o loli. Aso la lafa to usau ni New Zealand, le lava fa soa. Au como whai mele. Kusa lai, kere whai le whaisa surua. Au wakahango ai whakokongi a kapili whai ngai mea. Te loa lau tala ya te utau. Ko kiki a masinga umai lea ngai lau loli. E kai whai ala uloli ke mi uma o kupe kai whai lori. Ko kiki sasa mai runga kolu afe, wha afe. E saule tupe mentotongi alu uma le whai ngole loli. Le leanga o lea pata, aska mai pata leanga o kaunga a. Aia o ina i loa o lea tua ni mea nars furuai. Taif. O whai oh man, it's in the Bible. And then we start to taif. Mo le tupe lea tupe mo taif a. O ina a matalona taif within the period of, few months. O vai o tunga. Soli, wala urori. Wole ko yeise me la urori ko leanga mai fo ile lea. Te la tangata e pe fai tio le mera de taifi. I'm telling you, I experienced the blessings o le mera de taifi. Ele ai ala tangata e ko fai mai kia u gaming e fai mai Kevin ele o mera kula fongo me. There's no one can tell me that lies now. Because I already experienced le fa maoni o le atua. Le pui hina o au mea toto, o au ngā ruenga, o au tupe. All from tithing.
Amen. Not perfect, but getting there. Amen. So ia te oi mena e tāu ai, o lou se whaila se fulua i le whale o lea tua, o inala la pui ai au mea tuto. Pui ai au tupe alu i tua. You know, sowing and reaping. So o umala, ona whaasa o loto mai tā ua, mai le curse o le a poverty, o to tele lao nisio tangata, e mafua ona le eini mea pe matitiva, because they are not sowing, ele o lulu. Ele o yeise me o fowai, e o tangata fo ile le peno fayatu a fowai, it's nothing to do with the church. Ele fa pe o fowai nga o le lokua ave ai. No, so os tangata o mana o mie se fiso soani, no lu ave le lava, o mea ai, o vayinu, o mea fowai mai lo loto fia, mea nata o le fowai. O principle now to spaia, give money to somebody, Ila matanga o tausanga renei, I think, tausanga umalava, o tausanga renei, uma ua, ele mata mai business mata o ainga. Ila nisho ila to, some people, they ask help, ilunga il tato, ilunga Kevin Life Ministry. Nisi fo ile na sili mai fo le, they ask help, fo ile pray for them financially, tatalo atu mo la to itu langa tau tupe, na o miele si mele nei, so, masina mua am tanga tau sanga nei, so should to lua for mai tia, for mai, let's sow the whole amount. Lulu gusala le mako kongi ko kupe ko le mapisingi se o ale full senge. Amaya o uma account. We sold the whole amount of money say tonu our wages sola the whole month. Na matanga fila ia to inicio, we bless one of the family nunga tanto nena message me nunga to pray for them, not just only pray for them, but we also love to give. Don't ask me to give you money. I don't have money, okay? God will give me money, but because I believe the principle. Na soura le tupena, ile amatanga o tausanga nei, but I'm telling you right now, ke ropo whaadimainga po whaongoinga le blessings a le atua. From that small we give to God. But e matiri avese e kale sia pena maso, we give to somebody. Sa message mai lunga I e mana o mierso swani pray for them financially. And then, na tutongi umala to pili, ma mea umama avea ma wha manuianga. Te lo avatua la se natala fo ilele, just to brag ourselves, but we also preach what we le la unga atu me le mate fai avo. So giving is not always give to the church. Give to somebody. You are sowing a seed, a good seed to a good ground. I love go with me to the book of is it Proverbs? Fata oto se fulu iwa. Amen. Fata oto se fulu iwa. Olona foi upas fulu fitu. Fai mai. O le ua alofa I le tangata mativa na te avatua na mea ia Yehova. O lo ave o lo alofa le te ave le tangata mativa, fo mai o lai te ave ia Yehova. Fo mai e tauia mai foi e ia na mea na avatu ia te ia, e to e taui mai o e le atua. E te alofa le tangata mativa, aia, fo mai tala duspa ia le te ave ia Yehova, mai le tala Yesu, matua fo ia, fo mai no o mativa, no to fafanga ia te au, no o fia ai, no fia inu to fafanga. E me kanga kawanga fianga kunga fo mai o se iti lava to te whaia o hau lava lea fo mai o tala whata o le walofa I le tangata mativa na te avatua na mea ia Yehova na te ave ia Yehova e le nga o le whale lau le atua te alu o le ave ia Yehova o mea no anybody fo mai o tala Yesu when you pray, when you fast, when you give o mea ia tolu so skirisiano e tauna whai o le tatalo o le anapongi ma le fowai. Not just the church, but to anybody, to your family, to your friends, people o layang sal. So o la laua e avea le ava noa I le atua e toi tau I toi. In order for God to meet your need, e te tau e meetinga se need o se stangata. Avea o se tali o le tatalo, e le saule a kua kau ai mei kupele langi, e saule atua fa o ngata ngata e vatu tupe ia te oi. Fa o ngata ngata e vatu lava lava. E le ingi lava lava I ngua langi o kau ai mai. Amen. God used the church, His people. Tātou. Amen. Wa umala na whaasa o loto tātou. E le atua. Whata o loto tātou Yesu. O le lau tau me mal principle le pui pui ai. Whai lau sifuruai. Ma e fowai.
Ona e maua leo manu le tuan for mai la ya tala no el Filipina e fana fa tala Paulo for my God will supply all of your needs e ma fu na fa tala e Paulo tala na ona sa fo wa itangata Filipi ia Paulo ile ta ina walu Paulo faila na tala inga ai ta go filia le kalesia le Filipi faila la to fo wa ia ave lango lango Paulo fa mai lo ma Paulo for my God will supply all of your needs according to your riches. Ele ke o supply. E ma fu na supply le needs because o lenga sow le seed. Ele ke au Moses supply. Ele is a seed. That's why ela ina lack kako. Ela ina le mo ni meu tato lima sia kako ke lima u. Tato te le alo lofa ina tangata le ngola wala a lofa ilu tua oi pe a lofa au tauna ona tatalo. Se fa kau ir kanga lesa. Au kaunga o nga fa mai e tatu spa ya unga kaunga o nga e fai ai kalo fai ai avele ofu pe a fai o lai ke vai e kunga lea le malulu au ele lava fa mai kalo fai no ngaluenga amen so nala wo umon fa mai na but that's the way o fa mai na o le au wala la na e te toi mo e toi tau wia mai o ele toi fa manuanga ai pui fo ila oil sfurwai I will rebuke that devour for your sake. E to tō lau kalo, ko kō lau maumanga, e le koe ngau i e sesi, e ko kō lau maumanga, ai le lei uma fua, e le mangi fua mamai, e sea, o laua pui e le atua. It's a curse, pe a fai e ai au, e ngau ia lau maumanga ma fai. Why? There's no one to, o le sfurua i lama mea ine, fai e le whaatua tua mea uma, ona pui le atua. You know, I'm a living testimony of that. Amen. So, pui ngā, ale atua ole si vahenga na fasa o loto mai tātou pe o uma totongi Yesu le tau ile o tātou mai redemption from the curse of sickness e tolu vahenga o lo vaina ile curse le tono tu se totonome o lai vaina i tono lea ole poverty ole sickness ma le spiritual death oti fa le nganga e le la uta to o vainga lona lua la lea le na sau Yesu e fasa o loto mai o e matotongi le tau o ma yo le tino fa mai le tu se kalatia tato main text fa mai tu se kalatia na fa tauina mai i tato ke riso ai le fa fanonga o le tu la fono ina ua fa fanoina o ia mo i tato a wa o tu sia e fa fanoina i la to uma o e fa tau ile la au Fumai la ia o mai le manu yo Abraham ya ti tatou. Remember, o le tulafono i luma, o Abraham, e iei fora le tulafono i tua. O matua fora tasi al tulafono na ave ya Eva. Makam. Au kilo ai la au pauanga al tulafono. E sau mai ala ia Abraham, o ia Akamo o ia Mose, kali kasi al tulafono sa iei. Au tiro ai la au nenga soli Akamo ma Eva, ia le la fioti fa le anga me ala to tele o me lang kupu kuanga all from one law for me le tala Roma i lima e Roma valu net ta for me tala polo for mai sanga sala la tangata i tuatu ai le ita usalaina kusa sanga sala la vaenga i ku apla mo la vanga for me tatu spa ia e le ita usalaina ai sea ona le ai se tu la fono fa mai nanga sala i lato e nei tu atu, ai le i tau salaina o nei le ai se tu la fono te moi tono Roma. Ona foi e peo i, a feke la kurunga le awala, ai le i se sain foro ka ua mai e 5 se furu. Peke alu ala le valu se furu. E le tau salaina oi, ai sea, ona ele o i se tu la fono e 5 se furu ku si e lunga le awala. E ka ume e ke o tu la fono e ku mai lalo le spiro la ka vale 5 se furu. So pete alu ala i lunga se lau, ele ma faina fa asalaina oi aisea, ona ele o iaise tu la fono la wala na. Fa pena fo ila vainga le se fengen tu wai, e sa o langa nga sala pena soli tu la fono, e fameli ta la Roma, ele i ta usalaina, ona ele iaise tu la fono. Amen. So, sa ila le oti fa le nganga, mela na ela ina relate sa tonu ese ya Abraham, ele relate le vainga i la utaya. Amen. Na ngale sa olo ila tu la fono ino mai le tu la fono o tu si la te no mi ta tu o tu le for the curse of the law ona ta uale lo mala malama ile mea na fa tau mai o Yesu
Fai busu lima fa mai ai a fai e te le whaalongo ili si ufafonga o Iova lo watua e ana e fai ana polo inga uma ma ana tu la fono. O te fai atu ai a te oe i le aso nei, o na moa mai ai lea o oe i nei mala ia uma, e o lava i a te oe. Ia, lau uma le tātou poverty nei nei, le tātou o i mai o le tino tātou o fai upo e luas fulua. Fa mai la ia, e taia oe Iova i le mai faa i iwa. Kama fa iwa i vara le o mai la yol tino. Ma le mai vevela fiva, ma le mai fula, ma le vevela tele lava, ma le nau mati, ma le mamae, ma le polo ngā, e tuli loa ia mea ia te oe se ia faa umatia ai oe. It's a curse. E kuli ia oe mai o le tino. E whanau wha mai leo isi tangata fo ile le wha mai a whai mai suka le fo ile a inga o so e pi e au ngā tupula ngā. Le mea leo le suka o le tama suka lana whanau wha asolo suka wha mai la ia o le mai le mato a inga. E le se mai le to a inga o le mai merti a Apollo. We need to break the curse. Wo umalanto tongi le tau. In the power of the name of Jesus to break the curse. Imo meo mai o le tino, wo uma na totongi, he already, wo uma totongi tātou, wo uma totongi uma Yesu le tau. Whabaila i o le afoi, tātou orfa i upu e lua fitu ma le lua iwa. Lua fitu ma le lua iwa. Le foi mai, e taia oe Jehova i le mai fula, o ai kupito, ma le sila i lalo, ma le mai pa ua, ma le mai mangeso, e le mawhai o na wha malolo ina ai oe. E taia oe Jehova i le wha vale malosi, ma le tau waso, ma le loto atu wali. O mai na, o mai na le tā ua tutonu i e taia ai tātou, o mai umala na, it's a curse. O le lava le mai nei, it's a curse, o umana totongi le tau. So I'm just pointing out ma wha asino atu mai ia, e tilo o e pole ase mea nei. You know, o umana totongi le tau. Whai uputoru lima. Mene. Whai uputoru lima wha mai, e taia o Jehova i le papala leanga, i o tuli vai mou vai, e le mawhai o na wha mafuina, e fua mai i o alofi vai, e o lava i lo tu mwai. Papala le tino, ole la foi. Fai upu e foi la mala, i matua foi utu e i mala, ia sai oi ai kupito. Fai upu e ono se furu, mala foi ima mala, ia na ave le atua i oi ai kupito. Le la foi mali fai upu le ono se fu mai. Na te faa ho foi ia te oe mai uma o ai kupito, sa e fefe ai. E pipi i lava ia te oe. O mai foi uma lava, ma mala uma lava, ele i tusia i lau tusi, o le neitu la fono, e wha o Jehova ia te oe, se ia wha umatia oe, e o ar coronavirus e wha mai le kusia, e o la tangata soria tu la fono. Ai wha mai wo umana, wha mamaina mai ei oe, wo umana wha atau mai oe, e te lea a fi ai la. Wo umana totongi le tau, wo umana alu Yesu totongi le tau, o tātou wangasala, o le curse of the law ala lea, e esel tau o lo mamla mai, mana tu auto, fo mai ni sina a fo ino le mea. O mai e mai le tu tino. Tino le si e le post no e le teimi na fai si o fa soa le na. No fa soa i mo fai atu mai e mai le ti Apollo e le mai le atu ni mai. Fet sa ala utala ya te oi. Na matua e lo nana parpara vale mai stanga te ya te o le malo losi o upun talafo mai ya te. Matua i fei tai ai no o fai atu mai e mai le ti Apollo. I'm telling you, some people, man, olam kwa maka ukia upun talafo ba ya uvoi lele tula mole ya uye okele opole ya uye foi na le pa o le me fa no elo loto o le fa pungi sa ina el ti Apollo mata. Wo umana to tongi le tau o le fa o le tanga Yesu. Fa mai le tala tu spa ya. E Elia ile foi upule. E Elia le pu ile ai le atu vale ai tangata. E tupu ea se mālaia i le ai le whaia Jehova. O le fesili. E le whaia Jehova. A whaia o mai le atua. Ono o le upor tuspa i ala i nei le whameltala i saia. Whamele atua una whaia mea uma yo ono o whaia le leanga no o whaia le lei.
O le upu na whaia le leanga nei tona le te rin tata quote mai te au. In original le upu na is from the word prepared. Sauni uni. Na tanga o le atua sauni uni le leanga o nei loe le atua e pa ure ti Apollo. E o foi le foi upu rena foi mai ele tala i tutonu o le. I think in 1 Samuel, la tusi an mo Samuel us fumale ono us fumale fana fa mai the spirit of the Lord departed from Saul and an evil spirit from the Lord troubled him. O le foi upu le foi the spirit from the Lord troubled him. Ile original foi upu lea. God allowed faatanga. Pe ona faatanga ile atua i le ti Apollo i te mo yop. So God allowed. It's not from him. Ono le fina ngalo le atua. Fa metala tu spa ia ua feta lai mai o ye ala ilo na atali. Wa tato ilo ala le atua ilo na atali. Saule o Yesu wa tato ilo fo fina ngalo le atua. Saule o Yesu. La tu Yesu fa metala tu sia ngaduenga. Na ia na ia fa unga. Ma ia fa malolo ai mai uma. Lono winga. O mai uma. Ele o se fina ngalo le atua. A faila o sau Yesu fa malolo uma mai. Lona wina wata te e Yesu fina ngalo lon tama. Ai a fai fo ila o mai o le tino mai mai le atua. Ai se ala le me o fina ngalo ngalo le atua mo oe. Ai se ala le me ngoi fo ala. Ai se ala le me ka ke o i fo fale mai. We try to, get away from the will of God. A fai le fina ngalo le atua mai. Ai se ala le me ta te o i fo fale mai. E tamo fai e o ese me fina ngalo le atua. Awane ole ngia tātou i pepelo le ti Apollo. Wa umana totongi le tau, it's yours. Claim it. Wa umana totongi le tau i tātou mai uma. Wa umana totongi i Yesu lo malo longa fo mai ona fa lava. Wa malo lo ai i tātou. Fo mai le tala tu spa ia. Ele ma fai ona tala Yesu, ele ma fai ona tu se malo pe afete e nai. Ele ma faina tuli fa for ti Apollo pe fa malo loe e ti Apollo. Na saule Yesu fa malo lo mai o sea o le fina ngalo le nao lo na tama. That's his will. Wa umala na fa mai na mai o ma wa uma totongi le tau the curse of the law wa uma na totongi. Sa o loto mai oe sa o loto mai ya. Ameni. E inisi o tau na la whapea mai. Ia, le ai whapea. Awane i peisinga lo whaatua i lo wa ai tangata. Peisinga lo produce pa ia. Pe mai Kevin. Ke ua mai Kevin, o ke re whako ke mai. Angoro kala e te ua mai Kevin, voice whate ta inga. Po le alu la hunga te ua mai se mai vo lele woti. That doesn't mean it's the will of God. Yes. I might not reach the best of God. Alo wingo lau tala lo tau whai vatu se whati ta inga. E leo se fina ngalo le atua ni mai a te oe. E te mai. Fina ngalo le atua i e malo lo. Mena na ina sau Yesu. Totongi a tō ale tau mo oe. For me la yolo tu se ale Peru. Hebrews 8:6 says, but now hath he obtained a more excellent ministry by how much also he is the mediator of better covenants. O le whenga inga fau leo tato iai. O laua iai Yesu. Sili atu le whenga inga lea, na iro le whenga inga tua, le whenga inga faula, wa uma tutongi uma tato mai, mea uma, wa tutongi fo mai ona lava, ua malolo ai i tato. He already paid that price. Amen. Ole, maenga muli o le tato, na sau Yesu e wha mamahina me i tato. Ole, o lo wanganga i wha ola ina. It's a curse of the law. Le tu la fono mua le na ave le atua ia atamu ma eva. Lena ave nai te mo tontu silalo kene se lua fa upesu mar fitu fu mai in the day that thou eatest thereof shall surely die. Na fa metala le tu le aso la vetu ai ai to kene se lua fa upesu mar fitu mo le aso la vetu ai e te lua fe oti e lava o le curse la na o le anga sala mua mu wale na ile amatanga o le fofuanga ile tu la fono na tasi tu la fono awa te ai la e te oti ai. O le tu la fono la na sau Yesu e whasa o loto mai o e masau tu e wha ola le anganga. Fa mai la ia o tato i loa uma lama kene se tolu, lua marwha upelusu whana e tala noa mai ai no ua leu statai a tamua ewa, wa tu lia i la ua marwha toanga. Ina ua leu statai a tamua ewa, tu lia marwha toanga. A o le tala tu spa ialan fo mai o le aso lava te lua, ai e te lua feoti ai. Surely die. O lala na turi marwha toanga, ai e le vahenga la oti. Oti whalea. O ti whaalea nganga, on tato e fo ila i le tato text.
I le tātou tusi kalatia. Let me go back to our main text. O I le whaautu iai ia mawhauwhaunga o le nei aso. Mamaua kalakia malaki. Kalatia. Kalatia alo ta upu tolu. Fai upu e sfuru tolu masu whanai in a red. Mai, na whaatauina mai I tātou I ke riso ai le whaafanoga o le tūla fono ina ua whaafanoina o ia mo I tātou a wā ua tūsia e whaafanoina I lātou uma o e ua whaatautauina I le la au ina ia o inu ese tātou le manuia o Abrahamo ia ke riso Yesu ina ia tātou maua I le whaatuatua le na folafolaina o le anganga lea. O le ale anganga le, o le ale mena folafola ina, o fea mena folafola mei le anganga. O le whaola ina o le tangata. O le ia toe mawhaiuna toe whaola ina lo anganga. Ua sau le anganga o le atua. Spiritual death is separate from God, or separation from God. Po o waru, ese le anganga o le atua mai lo anganga. On e oti whaale anganga ila ia, o ti Apollo la. O la e oti whaale anganga, pe ono ta ua mua. Na, ia, o te whaama mawha fo ile le lafo tūlanga le, te tauna e malama pe ono vai ina le vai ason te nei, le mua te Salonia, 5 fai uparusu bartolu, na e tala no ai, na eva vai mai ai, le loto ma le anganga. Maletino, loto anganga maletino na eva vai e tu spaia, e ese le loto, ese le anganga. Ese le tino, o le tangata a toala na, o lo wanganga lai whanau, o lo loto polo mawhauwhau e le whanau, le meta tuspa ia e restore to e whawhau. Le whamatala tuspa ia, metala polo vmaya, to not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Your soul is renewed. Amen. A o lo wanganga lan whanau. Amen. Tu sala I tu tonu nai le mele ne, e taula na ilo, o lo wanganga lan noti. Noti whaale anganga. It's a curse of the law. Na saulo la io Yesu e toe whaola lo manganga a. Tonu ke nese 5 fa upe tonu fa mai na ola a tamu. O te manao ia te oe I matu oe na whaia a tamu ma eva. I le amatanga, fa medala tuspa ia na whaia le tangata I le whaatusa o le atua. Sa whaia I le whaatusa o le atua. I le ke nese la le 5, whai upe tonu. Whai mai, na ola a tamu I tausanga tasi le se lau ma le torunga fulu, o na whanaua le e ia o lona atalii e fōlinga ia te ia ma whaatusa iai. Tātou umai na whananau mai, e le I toi whanau se whaatusa o le atua, na tātou whananau umar whaatusa o a tamu. O lea, whanau mai o ti le anganga. O tātou umala mai a tamu e o ma te mine na o mai ai Yesu. Whioti whale anganga umata ngator whenga tuai. Fato a whai al whenga fōu tātou maua le anganga na fola ina le ola wha le anganga ina ua umale maliu o Yesu maritoe tū. Ua manu malo. O le curse la na lena va ese mua, le aloa la ua toe, lena sau Yesu e whasa o loto mai tātou, e tā ua peno whai atu tā ua loto e ola wha le anganga le Ioane tolu. Whai upa tolu, ma le ono, o tala le ani kote, mo fumai ua tari atu Yesu, ua whape atu ia te ia, e moni o te whai atu ia te oe, a le toe whanau le tangata, e le mawhai. Sorry guys, I'm reading from my computer, but let me go to show you the scripture. Amen. Hallelujah. Tu se Ioane rona mta upu tolu, foi upu e tolu. Bueno, so tato umai whanau me whaatu so atamu whamela ia. Ua tari atu Yesu ua whape atu ia te ia, e moni o te whai atu ia te oe, a le tu e whanau le tangata, e le mawhai ona iloa e ia o le malo o le atua. To e whanau. Ona ua whai maini ko te mo ia te ia, e mawhai ea whape whea ona whanau o le tangata ua to e ina. E mawhai ea ona to e ofi i le manava o lona tina. E whanau mai ai. Ua tali atu Yesu e moni o te whai atu ia te oe, a whai e le whanau se tasi le vai ma le anganga, e le mawhai ona sao o ia i le malo o le atua. Whaupe ono, o le ua whanau mai i la le tino, o le tino lea, o le ua whanau mai i la le anganga, o le anganga lea, o le whanau la o le anganga, e ta taunu to e whanau, la le mawhau wha le tino a la iska mo ngi ko kemo, a leo lea, o le whanau mai le langi le tūlanga, le tano whai upu lea, whamelo le tala tuspa, e ta taunu to e whanau,
E le o le whanau la le tino le a metala Yesu. Se taunu tu e whanau le anganga. Whanau la le anganga lai tutonu. Ai ese la tau o foi upo e lima ma leono fo mai. O tali atu Yesu e moni te fai atu ya te oe a fai e le whanau se tasi i le vai ma le anganga e le mawhai ona sao i le malo o le atua. O ila, e ila le fai upo lono ono, o le wha matala i le fai upo lono ono le mea tau whanau i le vai ma le whanau i le anganga, na e tu tau le fai upo lono ono fo mai. O le ua whanau mai i le tino, o le tino lea. O le ua whanau mai i la le anganga, o le anganga lea. O le whanau mai i le vai, o le whanau lea i le tino, na e tau le fai upo ono. Ona fo ia whanau le whawhine e alu le vai, si tūrou. O le whanau la i le vai, o le whanau i le tino. You know, some interpret nisi le tūlanga le papatiso. You know, it can be baptism wai tā, ua baptiso ngā le tātou, o le context ai o le tusi, o le whanau i le vai, whai upo e lima, fo mai la ia whanau i le vai ma le anganga, e le mawhaina e whangau le anganga, se ilonga te whanau mai le laulangi le nei. E le mawhaina na whanau se anganga pēr whai te le iola. Se ilonga te whanau mai lea, i le tino. Mea nai wha mai ai, o lea, fo mai le whai upo o le ua whanau mai i le tino, o le tino lea, ai whanau mea lai le vai, i le tino. O le tino wa a o te mi whanau le fine o na aru la i o le vai. O na whaingoa la i o, whanau i le vai, whanau i le tino. Ma le toi whanau ro i le anganga. Whanau ro la le anganga, fo mai lai tusu pa ia. O le u whanau mai i le anganga, o le anganga lava lea. O le context la le tusi na tala no i le whanau i le tino, ma le whanau i le anganga. A o le baptisonga, o le tatu sala mo me tatu wang sala. Amen. It's an outward expression of what's happening inside of us. Amen. So, spiritual death. La tatu tanoa la ile afo ile mta upule nei. Or spiritual death la sa manifest la ile for spiritual death you tatu tino on what you tatu nganga na ta utono Roma vanu fa upo lua. Na fa me wa tu la fono le nganga o le ola wo ya ke riso Yesu wo tu sa no mai ile ya te na ile tu la fono le anga sala ma le oti. O tātou la, o tu la fono lang sala ma le oti. Le o ngana whasa o loto mai tātou. O le maliu lau Yesu, ma le sau o Yesu le nei. O mea umana tutongi Yesu. O tutonu la o le tusi le te tunomi. Ai alu e whai tau le tu le afo. I le mālaia nei tutonu la le tusi te tunomi. Lua suma le vanu. E ese le, o te whai atu ia te oi. O whea lava se mea o po ai lava se tangata e te iloa e mativa. Se tangata e fia ai ma se tangata e fia inu. O tangata umala vai tutonu o tusi le te tuano me le malaia. E le ai ma se sila le la nei wo o le malaia lea. Le ai ma se sino o le malaia le na malaia Yesu. O le malaia le na malaia Yesu. O le malaia ngata i malaia. Na alu e mai. Wafo mai na ia tau ave a tatou mai o lono winga. Na alu ma ave o lana mai Yesu te mina sasai. Fo mai na ia tau ave o tatou mai. O anga sala umana ia te ia, malaia. Anga sala. Fo mai la ia, na te ena man tu o tun te ena peteru. Ke enga pekeru Yesu. Ai alu ko ia i foi. Ia yuka whaakau. Si, le se wo. Ma kua o tangata na latalati ana ia wa. Mule to fei. So sola la uso. Na ola lafi. Le ma se si na o ngai ia. Alu to tasia Yesu le malaia la lea. Le se wo. Ai a fai fo tangata te lo le malia i o le tuspa ia e tau ngai fai tau o le suenga i le a fo i tu singa i uta ia sa le eise ofo Yesu i nunga lea. Te matamata tu iata ngai ile i enga suru mai ai i o le Hollywood ngai ia. Au Yesu aia le eise lava te le noa tau nunga le sa tau ro. Matala tuspa ia tu se Ioane fo meina sau i tangata. Wa te ena le lalo langi o tangata. Le mana o i tangata ia Yesu. It's a curse. Matua ino e tangata. Whai tangata i lunga le awala e te maua i le vai. Te maua i le tupe le tangata mativa le pangka. Ke maua i le kupe. Ke maua i le vai te maua i le lava. E leo se malaia lan mea la. A le malaia rena malaia Yesu. Le eise lava. Whaatau e tangata. Ino sia. Feanu i ai. Masasa. Alu to atasi maila i ana sau i ona tangata. Wa te ena o ia e le lalo langi o tangata. Ai ino wai lunga le sa tauro, foi mai wa te ena foi o ia ele atua. Te ena le langi, te ena foi la langi, le ai sora no foanga. That's a curse. Matuale ai ase no foanga o Yesu.
Asia, le ai sona no foanga i le lalo langi, le ai sona no foanga i le langi, ai tau ro le vao le langi ma lalo langi. He has no place. Tasi ale mea lai manao ai. E su elo na tūlanga i e talia o i tonu lo roto. Because he has no place. No place in heaven, no place on earth. But your heart. Manao Yesu, wa totongi umala le sala, totongi umale anga sala, totongi uma meina i e sao i le malo le atua. E te le ngau. It's either way you pay the cost. Receive Jesus, you pay the cost. Because e upuia oi. Te le atu tala wo ya te oi, te e tangata ya te oi malau tala inga, e ino foi tangata i lau moni mau. Ino foi tangata ya te oi, you pay the cost if you receive Jesus. Ai a fai foi le te le receiving of Jesus. E foi ona cost. Ai sili atu la ona le ona cost le na. Foi lo tala tu spaia, foi mai ole ngoi, Johannes se furu foi mai ole ngoi, ele ai lava se mena sa wai. Ele ai se tasi mena sa wai na ona ia ngoi. Ngoi lea, ngoi lo tamau ainga. Ma fasi oi lea, i mai o le tino. Ngoi, ma fasi, ma fa umatia lo wanganga. Mai lo tala tu spaia ole ngoi, ele ai se mena sa wai no sa wea, no sa we e ngoi, ma fasi, ma fa umatia. Awa wa sau la ia Yesu Keriso, ina ia e maua le ola, ma ia e maua atiri ai lava. A ona ngoi nga sau ea, ngoi au mea tō tino, sau fasioti oe, i mai o le tino, ma sau fasioti lo wanganga, Mea la nā le o te wala au atua ia te tātou umalava. E aua nei mai maule sau o Yesu, ma le tau langa fume o le teimine nei o le whao le tanga. Teimine o le whao le tanga. E le anu sau tupe lo tali o Yesu e vea maari im whaola. A o le whiwhiringa poto le nā, ua e whaia moia. O le whiwhiringa pito i sili le nā o na poto ua e whaia moia. Ai le whai uina le tātou, ma tā upute mana o e whai le talo le whao le tanga. Le talo le whao le tanga e te talia ai, Yesu e vea maali ima whaola i lo soifua. Wa umana ti tongia le tala i lo wa. Wa umana wha maina oi matongi le tau i lo tamau ahinga. Le tau i mai o le tino o mawai oi, ai maise lea, le whaola ino lo wanganga. Spiritual walk start from spiritual birth. It's tauna e whanau mua. Ona amateiro lau savaringa whaale anganga i tonu le malo le atua. Ma Yesu au nei o le ala upumoni ma le ola le lava se tasi al watu le tama, pe ale ui mai a tau. Lau whaele talo le whaole tanga, it's whaata i tai mai ai. Whaata i tai mai upar talo le nei. Lo tama o i le langi. Wa watu i a te oi le suafo Yesu. Na e fetalai le Ioane tolu, le Ioane ono fai upa tolu suma le fitu, o ia fo ia sau ia te au, o te le tulia lava o ia i fafo. O tonu e te le tulia u fafo ono loa lofa tu noa, o lea o te faa fetai ai. Fetalai lawa fionga ia Roma e se furu fai upa suma le tolu a wā e faa ola ina i lato uma o e vala au i le suwafa o le ali. Wa o vala au atu i le suwafo Yesu e faa ola ina ai lo wanganga. Wa o tonu, wa o whaolaina, e pei ona whetalai o lau upu. A whai o te tautino i lo ngutu, i le li o Yesu, ma tali tonu i lo uloto, ua toi whaatuina mai o ia e le atua na ye uoti, e whaolaina ai au. A wā o le loto, o te tali tonu ai, e ho o mai ei le ami o tonu. O le ngutu, o te tautino ai, e ho o mai ei le ola. Wa o tali tonu i lo uloto o Yesu Keriso, o le alo pele to atasi o le atua. Wa o tonu, wa whaatuina mai o ia mai e uoti, ma le wha maino a uanga sala uma. O tautino atu, wa o talia nei o ia, e avea maalii ma whaaola i lo wola. Ono lau upu na e whetalai, o le loto le tangata e tali tonu e ami o tonu ai. Tautino le ngutu e o mai ai le ola. Wa o tali tonu i lo loto, wa ou ami o tonu i luma o le atua ia Keriso. Ono le suafo Yesu o vala au atuai. Amene ma amene. Te talo le whao le tanga, te whaia i lo wha tuatua. E no e siri lo te talo a fionga pa ia le atua waia. You ask the will according to the will of God. Whaola ina i lo wanganga, whaola ina i oe. Whiriwhiringa poto na ue whai wa umana tutongi la Yesu le manuia. O manuia umala na wa umana tutongi Yesu. O afionga uma lava la le atua e whaatatau i mai ma vaenga uma e mo oe.
O afionga manuia fo o le atua I manuia tau tupe wo uma tongi uma Yesu. It's a blessing. He already paid the price. Pauli mea tātou e whai, tātou te o I tonu I lea, ma possess the land. Wo uma ona o maia le manuia mo I tātou te manuia ai. Wha manuia le atua ia te oe Samoa, I lau mafuta mai foi, o se upule nai wha malosi ati tātou le nei foi yaso. Ta tonu, ia o a foi ni whi au mai ni ngā ruenga, e tau lava ona e loa. Wo uma ona tutongi Yesu le tau mo oe, maanga sala uma, ia poa uma foi ni tūlanga o whaapeona a fia ini ni a foi. Ia lauso I fua, ni mai o le tino, ele se mai o le tau a inga se cancer, o mai malti Apollo. You know, break le curse le na, ia e ofo le metau tupe, break le curse I metau tupe, e ofo ila le tūlanga o lo malama I le anganga, wha lo wanganga. Ina ia e maua le ola e whaavau o umana tutongi e Yesu le tau. O le vaiaso le amaniso tātou plokalami o le vaiaso a sau le stofi o le a whai ele tātou whamanatunga. O le a whai ele whamanatunga ia mo o whamatala ina inisio vaenga tā ua e tono whamanatunga e tūmlanga whai utaia. O se mea nana nā mai e le atua, pe vali mai e le atua, ia le whaoratanga mo I tātou. Ia tātou sauninga lai le aso tofi o le vaiaso nei. Ia ma tātou plokalami lai le aso ile asfareile la fai fo tato proclame te au asfareile e ma fai loa tu fo ia ti tato ia le maliu o tato li o anga il tato o le tele yo ni mea ta o le eva ai ma e fa longo ile aso le e mai fo ile nganga o le tu ni mea ile e tu sai fo I maliu o tato li fa ola ai mese le to e tu manu malo ma Yesu ke riso fa tai foi mo li atu lo fa anga o proclame nei lo ni tangata o Kevin o Luiva le nei ile pa ia ma le malu tato o tunu fa tai mo le fa avano ino le taimi e te mafuta mai ai lunga tato proclame le nei se fai sauninga I mafanga ina fo ilo wanganga abatu lo vi inga ile tua I lo lava taimi pa noa I tono lo mota mo lo lava abatu ilo vi inga a le upo le tua o uma ona o fola ina I me o uma na fa sa o loto mai o e matatu fa manatunga fa manatuna malanga fa tupu I lalo langi nei ma le taulanga nei saunia mo I tātou e ala le fa mai no I tātou fa tau mai tātou mai le anga sala ia ma mai uma ia matupe ia ma tātou tamau ainga ia matulanga o tātou wola fa le nganga le mo le 12 tai ma fa malo la u face talo fa o tātou proclame nei ta hau le tuar mātou tama fa tai lo upu fa tai lo wanga le lei fa tai lo so ani mai lo nei tangata fa tai tamai le upu no fola ina e fanga ina ai ia lau fa nau ina ia ma faino lato malama mai ma faino ola e tusa ma lo fina ngalo ma yo lato I loa o umona fa tawina I matou e ala I le toto le tamai ma moi o fa mai nai I matou tama pui mai la o fio I nei vaiaso I fe au manga luenga fa manuia si matou watunu si matou no I lato u mala volo fa pena mo le no ma futa mai tama fa manuia ya te lato fa malolo ai fo iniso I lato mo ni mai o le tino fa malolo ya te lato tama fa malama I lato I la upu I ma faino lato tutu I la upu I lato maua le taui ma le tali o le o le whaamanuianga wa umona e whaataua mai I mātou. Wha vi inga I la o fio. Whaamanuina le suafo o Yesu lo mātou tama I mea sili wa e whaia le nao talo malo lenga e ala le suafo o Yesu lo mātou li le tua manu malo. Mātou te ole ma wala au tuainei. Amene. Ia, o le tātou prokalame na I le nei foi nei foi tai au tu sai foi ma mafuta mai fa tai foi ma mafuta ma tatou prokalame ia fa manuia tele le tua ia to manga ruenga nei va yaso ia fa foi vi inga ile tua o Kevin Unuiva le nei alofa tele mo o tatou to feilo ai stay mi o iluma mo temi nei fa soi foi ia
Touch my heart, Lord, speak through me. You can use anything, Lord, you can use me. Lord, you called Moses from the wilderness. You put a rod in his hand. You used him to lead your people over to the promised land. Lord, I'm willing to trust in you. So take my life and use it too. You can use anything, Lord, you can use me. Say yeah, yeah. You can use anything, Lord, you can use me. You can use anything, Lord, you can use me. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, speak through me. You can use anything, Lord, you can use me. When David fought Goliath, the mighty giant fell. He proved to his people that God was alive in Israel. Sing, Lord, I'm available to you, and I'm wanting to be used by you. So I say yes, I say yes. Use me, use me. You can use anything, Lord, you can use me. You can use anything, Lord, you can use me. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, speak through me. You can use anything, Lord, you can use me. You can use anything, Lord, you can use me. You can use anything, Lord, you can use me. Take my hands and my feet, touch my heart, speak to me, speak to me, speak to me. Anything, Lord, you can use me. Take my hands and my feet, touch my heart, speak to me, speak to me, speak to me. Anything, Lord, you can use me. You can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, speak through me. If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. Oh, you can use anything, Lord, you can use me. You can use anything, Lord, you can use me.